sahranjen Minja Subota. Čuveni voditelj ispraćen je na večni počinak uz crkveni hor. Leontina ne prestaje da jeca, u suzama ispratila voljenog kolegu poslednje s Bogom. Voditelj, pevač i kompozitor Milan Minja Subota, koji je preminuo u petak u 83. godini, sahranjen je u aleji zaslužnih građana na Novom groblju. Minjin sin Miloš nepomično je stajao pored očevog groba, nemo gledajući u jednu tačku, dok je pored njega stajala njegova supruga, koja je u ruci držala crvenu ružu. Porodica, prijatelji, kolege došli su da se poslednji put oproste od legendarnog voditelja. Među prvima su došli Ruška Jakić, čuveni košarkaš Zoran Moka Slavnić, Rada Đuričin, Snežana Dakić, Svetislav Bule Goncić, Leontina Vukomanović i mnogi drugi. Minjina velika prijateljica i dugogodišnja saradnica, Leontina Vukomanović, ispratila je voljenog kolegu jecajući, ne krijući neizmernu tugu. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan, najnovije vesti, zato nas zapratite.